ndake mwigiri governor kehitithio ri intri kwino ndu munene okagwika kana moje tumutaga moje nyareketie wera na kaundu kake andu maroria atiriri kuge tutirabatara mundu wa gwithurira niguo wira urutu iyo ni lesson learned ino anairo Kejuge atiriri nyambe njokie kiuria giaku kia mwisho kana andu a Nairobi ni marabatara mundu wao wa gwithurira andu a Nairobi ni marabatara mundu wao wa gwithurira tondu iyo niyo sheria iria tweheire iyo niyo katiba iria ithuĩ watho uria wiho uria tweheire ithuĩ a Kenya na koguo andu a Nairobi ni marabatara onao gukorwo mena mundu wao methurĩire mundu mangithiaga kuri we na mundu kurigana na structures iria cihore unless things change tono mwaka o sheria icenjio nigetha ku accommodate undu ungi ungikorwo wiho no kuri lessons learned togo woiga ati nituonete uruti wira uria ukoretwo ho thiini ugo general body arutite wira no ria hihi kurarutagwo wira hau mbere ni governor uria urari ho na nguga hihi no gukorwo ni maundu meri magiko macangĩire horo ucio ni tondu goodwill ya president Uhuru ni tumionete guku State House utongoria-ini wa body na koguo ni kuga ati kwina utongoria wiho riu Nairobi utarariho hau kabere tondu ngwiciria hindi ya segona ndĩrauga to ndari thiini ugakorwo kwina mundu we wari muruti wira waco ugakorwo kwina mundu utarathikiriria ukana na ni arauga ena hinya na niwe wathurirwo niguo biu niwe wagithurirwo no ni uramenya ni kuri iteo tondu no githuritwo na kiama fulani koguo no muhaka agenda ira implement ikorwo ni agenda iratwarithia mitaratara ya kiama kiu na mbere koguo ndungigithurwo coke utuike riu nduguthikiriria mundu onao ni tondu ni wakiri na kura 800 riu ngona hari ni no njuge atiriri tutingihota kuoya itua giati kuga Nairobi ndikwenda gwithurira mutongoria wao ni tondu wa mutongoria ta Sonko kurigana na lessons iria ratuheire. For me I would say it is a faulty decision na no njuge atiriri thaici Nairobi mundu uria turenda mundu wina record ya kuruta wira a performer na record yake aigirire ha metha-ini atuonie ipindi ati ugoka twira uria ugeka kana nduri na record totally ungiurio kuria twarutite evidence ati Sonko no hote gutwikira maundu maria augaga ni ageka ari arutite ko experience teo ndari andikwo wira ni mundu ndari arutira mundu wira riu ukona ni twakuirwo kiundu kihowe no tutigukiuga undu tugukiuga atiriri we will live another day koguo riu thaici mundu tari na performance record please andu a Nairobi ona mutika muthikiririe we need evidence nobody no oyo either ni ODM kana Jubilee kana UDA airwa tere ni ho turuga atiriri kurigana no guo tuona githe tutiona na maitho na turari guku and tondu the ground I know andu a Nairobi matiramaka matirenda kumenya kana ni mugikuyu kana ni mubaruhia kana ni muoria kana no they don't care tondu ona kana ni mugikuyu wigite-ini na nduri na thibitari hatiri undu uraguteithia kana ni mugikuyu wigite-ini na nduri na mai urahingurwo guo kona kuno nginya mundu arorwo kana naruta wira kana no muhaka andu a Nairobi na no muhaka tukorwo na conversation ino no muhaka tukorwo na mundu uguturutira wira fiu. Number 2 ni tukwenda mundu wina structure egiri main ogweri ati no muhaka ugathia gwe county assembly nigetha ukahitukirio budget ugeko maundu maria mangi mundu ucio no muhaka akorwo na experience ya siasa tondu ni muko mucagura no thutha wa mieri 3 ri ni atengurwo tondu county assembly nayo ri ina hinya wayo kuringana na watho uria tuhitukiirie koguo no muhaka akorwo mundu nake ungihota gugiikarania na andu na agathikiriria andu tondu siasa niguo cikoragwo cihana kwi hindi tutangihota tateti guikara thi tuike maundu maria mothe twathomithitio cukuru no muhaka maundu macio mothe twathomithitio cukuru ri we tamper them kuringana na andu marauga atia hihi no ukorwo gwaka barabara ino ni kwega no hihi waka barabara iyo ri ni kumomorera mundu haria no andu makwira atiriri bara ino tungimigeria haha ri bado no igututeithia na ndiguturehera hathara haha uguo niguo urani ariri matuku maroka riu ri twina governor Kananu twinake wake ate Kananu bado ti governor tondu agutwika governor ehitithio thaici bado ni acting hitithio ri ati kurikana na yake deputy governor nake ena wigiriki kiu Nairobi maretha ri ena kio ukimurora reke njuge atiriri kurikana na uria nie ndutithanitie wira na Anne atiriri ni ndrona ugaruruku munene muno kumana na haria twari na haria turi na hatari kuhurira utongoria wa atumia irefe muno rijuga atiriri hi no ukorwo ni tondu ni mutumia hari ni riu ni nguona she's easily approachable twauga ni twikio ni tuonaga ni tureka ona ihenya no
we bado ti mutongoria uria andu a Nairobi methurĩire we ni mutongoria through mundu ungi koguo changamoto ĩyo ri iri oho no horo wa mundu guthuguka Nairobi ngima akiuga aheo kura ti horo wa mathako mundu ucio negereire maundu maingi muno mangiginya macenjagia meciria make mangiginya matumaga mundu ucio akorwo akuhaniriirie na andu muno makiria na mundu ucio akorwo appreciate koguo ni ndirahurira upato muno gukorwo na governor andu methurĩire o enyewe andu magethurira governor wao koguo muikare oro tugakorwo na accountability na ciuria tukoranie tondu na ria turauga president wa bũrũri tumuragia ciuria ri tumuragia ciuria ni tondu ni twamuthurire na tukimuhe mandate na akioya katiba ya kudefend maundu maria mothe tweranire nake ni agika koguo no njuge atiriri he lessons turanite as Nairobians. One, we need a performer. Number 2, mundu wina political experience ri ni mwega fiu. Number 3, mundu wina intellectual ability ni mundu tondu maundu maria governor wa Nairobi arendwo ekeri mati maundu ma mathako. They are very 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 serious things. No muhaka intellectually ukorwo we above board ukuhota kucemania na UN mishemanio ya UN yoka tondu the budget we have ya 17 billion for kwa muhiano ri icio tocio mbeca iria turenda na Nairobi korwo nayo tia exchequer. No, you should be able to fundraise, you bring networks to Nairobi. In fact, hiyo niyo value area nene muno uroka kwa ndonoka go spend mbeca ici. You are not an accountant. Ti accountant turacari ithuĩ turetha mutongoria uko market Nairobi athina kou arehe connections arehe networks arehe projects ingi nyingi tondu tari tugaga atiriri we want to modernize Dandora nigetha tu horo solid waste management maundu macio ri matingikwo na mbeca ici cia taxpayer. There are people out there that have money to do it. Koguo gikota da ability ori ukota you are not settled down ati ndungihota gwiciria uikare the executive yaku umathikiririe you add value uthome no korwo ati niwe mutongori uria namba emwe before people come to give you ideas you already have those ideas, so it is not a hard type. Ucio niwe mutongori uria turenda guku Nairobi na muico kabitha uhoro wa siasa no mwaka korwo nake akiwigwika tondu giti ndugikara uguo na witi andu makuhe it is a competition. Koguo no mwaka korwo ungihota ku mobilize no korwo wina goodwill korwo Jubilee ni urahota kumenyana nayo ODM ni urahota kumenyana nao na andu ari angi uhoe giti. Okay, hena andu no manjiraga governor wa Nairobi akorwo mundu ngituika president wa bũrũri uyu. Correct. Ati mundu ta Putin atanona na president akwate we mundu mugicemania nake atiriri ni gucoka njuke kuri muthuri Timonyoi riu hari uhoro wigie watho utongoria wa atumia ri ni mwega gukira warume Alice asa ingiuga atiriri hega slogan ndahuthagira ona no huthagira oro riu when we educate our children from pre-primary to primary to secondary school to university, we raise them as equals. Actually jiraga andu atiri gutiri handu twathire gwika exams tukiro this one is for men, this one is for women. We all sat and we proceeded. So we are equal in terms of leadership. Ati uyu no akorwe mwega ona ungi no akorwe mwega no anyita kire gukinyaga gwa kwerwa atumia reke twihurire bao hau gukukwira wa ihura ni atiriri thacia mutumia ciho ona igwa thacia mutumia handu sikinya atumia handu tutathia to an extent you know mudrume no mudrume handu akinya atuka kichwa ngumu no he mutumia handu akinya gukona haha ndingikira ona mĩario teno ndingĩaria ona maundu ta ma ndingĩka no uranyita uria ndirakwira wa ihura na njoke nigetha ndeithie Janet gwire something about all governor of different counties, especially the big counties like Nairobi and Kiambu. Mombasa also, because Mombasa is also big, even Nakuru. These big towns, I want to tell you about the governors there. Most of the time, those governors, magadhuroni siama, the one who make it, magadhuroni siama. I'll tell you what. County ya Nairobi ni ya constituency kuna mugwanja. Agana MCA makona 85 wards. Na kura gwitu Kiambu tukona 60 wards. Now, like tuge Munyui arenda gutuika governor, I'm just giving an example wa Kiambu. Do you know Waihura agiambiririe o muthenya arenda ku visit a ward? By the time Munyui agakorwa kirikene 2 months tugakorwo turorete February. You understand?
na hidio ni muthenya ucio o muthenya different ward. Now if you twikaga siasa, a day in a ward is not enough. You not finish even to meet the people. Tari ugeheo kundu gwakwa ta Kameno ward e wika Waihura ni a voters 50,000 voters dinega population dega voters 50,000 ugete no nine muthenya umwe hote gukoro wadukia 50,000 to reach them. It is not possible. Na nikiwonaga most of the time governor the other regime tore na Kidero from ODM, this regime you try na gandwa guthuro try na Mike Sonko, so meaning ite town isi nene na county isi nene, governors, woman rep and senator maima kwe kindu gitagwo kiama. So adwatu agire uko to compare right now is the big parties. They give us best candidates. The best of the best, the cream of the cream ugwaiga. At the modusi aguma position you can become the president of the Republic of Kenya because of where they are holding. And why am I saying the party? Like to get ready, you are governor on an independent candidate. To popularize yourself in the country, county, it will be too hard for you. It is good, you can be good, but for you, nigga, we go. Ati wiguo na kuda dora usoke wiguo na goku dagureti usoke wiguo na kura maroroi wiguo, it will become very very hard for you. That's why I'm saying, because the party comes out Tareke Juge even put it better, because this is reality. The presidential candidates who will be there when they are going looking for votes, this is my governor, this is my woman rep, this is my senator. Aya na magukoro mekete vigorous vetting. Onokoro makumira adu 10 meko vigorous vetting. Masoke orea Janet Eraiga. Can you also appeal for yourself? No hote kuariria do. Wana wahe ona fasi tikuga it's not about that. No I'm just telling you munyu idego. Drama. I'm serious. Drama. Na drama no ni ando igero no malaria. No mechimani otwamu na do no mauga. Unaona theatrics, drama na video. Zio the oka apply. No. This time totikane no ho drama na video, because let me tell you, na ndati dajirite adwa thika na nitogo dinabe utoni da ni kugithima shinane ndamera na doka hada he okahida ne tiugaga. Please, na ndregire muthenya ura drarire duinira. We are coming to ask for an opportunity to work. So when I go to the people of Thika, I should go carrying my CV with me to Thika. Nini ni ari swanganga omete ginya haha wana dadi na bere niko muthomithie ciana. Na the way Janet has also put it, imagine leke gwira Waihura hebe seria muheo cia CDF, which is only 100 million, very little. 137, 100, it is so little. No ginya we mo jube ona ukire goke ukinya Nairobi wone no nio budget yakwa na ono ogithia ku registrate kuria bunge ugatengera thutha wa bunge ukaje kumenyana relationship with CSs, the cabinet secretaries. You build a bond with them. Menya Waihura Thika, and this one they can attest to it. Gotire mweri wa thiaga gotare cabinet secretary serete Thika, and Munyu is my witness. Either it is Masharia, it is Sisiri, it is Matiangi. You know why? You go out of your way to bring them. Negeda matue Thika a better place. Manegeda matue your constituency. It is makwete power to go and search for them. Tareke gwira Waihura. President datira gwakwa. Deputy President datira gwakwa. It is the relationship you build with these people. Nekiorero ati you go out of your way. Amenya Waihura damenya ciana cia Thika nirenda guthoma. And Munyu is my friend. Na Munyu ni afadaga Thika Education Trust Fund. Munyu aturaga ajikagiria kanyamu. Munyu ni ale kanyamu. I am telling you. The last time damuirie Munyu. Ngikuheana ti gutonga. Yeah. Ciana ira cia ndigwa na ciana cia toto very needy people ni cirenda guthie university ni marahetukire angĩ mahetukire secondary na ni marenda guthie university na muciari wake ndangiona. Me I have Thika Education na ndamambire ndaigira ogu ndimo njube. Immediately I became an MP. President no wade and we raised 25 million Kenya shillings. And then Gemenya Kitino, because of giving the children Ghana. So every year I renew that contract. Nisi aniria domidate even on a dagwa on a maidori mari danga ukana kure Waihura. Yes, of course. Because you know how you have done to these people. Jugwa gate bugema iga gate he okowari swangani adire.
ngetwambe turie mandathi mangi, because people also knew that I had worked. So I had gone out of my way. Ona ndiriti uguo niguo ndagukwira Waihura, it is the passion. Ona ndiriti uguo gwikinya mweri wa 3 ithurano cieko August ndiagwa no acokete ku mweri wa 3 ni ndacokete kuheana bursary of the education just to take the children back to school. Okay, niguo so it is according. Ndero Munyui ni akirira muno No, it is according. And I want to tell you ona Munyui haha, and because let me tell you ona tutanakinya kwe Munyui ni gethoerere hau areheanire haha arega ni akwenda guthikura babira andu akwao na kiama giki kia Jubilee atorete tondu ni turatorite na Munyui turi kia Jubilee all the years na twari ho tugikiform arega ni hindi yakwa ya guthi ku represent andu a Kiamba tiguo Munyui kurethererwo andu akumwo ndira anjirire makeba kwiro ni maguthie nomination na magieterera nyingi magicoka magito ati mugikwa ati vetting ni roigwa mujumbe wa kuvetwo karata kuvetwo ati kuvetwo. How do you vet if you don't go to the ground? They know the dadding, they are dadding, they know mundu ra matura nake magikaga maundu nao ati wona weta mundu ni aroka akamuigua na reke ngwire ndirakuria Waihura, it is all about hope. He mwana kwire na haha anyone ngai tutire na kindu gya kumuthikira. That is all what mutongoria thia kuhe andu hope. Kiama kiu wona mwathi Munyui reke ngutume to ni ndirakiumire. Yes, nende kwa mweka wa kumutuma please uthio mere andu kiama gikuaga ni undu wa kuhe andu lack of participation. Andu no andu mathurire Jubilee ungireka kumahe participation ni kuma mai magathi kundu kungi no niguo njuke kuri Munyui giki ni kia nasha tauni uragio ngangano. Maybe when you're starting, when you're new, ni jiraga andu it is not wrong not for you not to be single and to be married. Mutireke nguire tugo arume itondo hatu ari Waihura hau uhe ndagike mu nigetha Munyui acoke ati cover na Janet ni akuga riria andu makwaja gukuhura because of your status matiuka atutura maruini mundu ahoete Ngai aheo muthuri o toria mundu ngera hoya heo ngari nake mundu uri ngera hoya aheo nyumba ake mundu uri ngera hoya gutire mundu tatura mafata maka kwi Ngai tondu mundu wothe ni ari mafataro riria mundu agukurumaga kwira we ari siwe singu ni mamenya ni maita maigana twana rira Ngai mundu akume na njira ona we witwo muthuri we uheo gicamba ona yeah so na nyingi kaigati nduka define no ria hiana tondu ni wona ndoka gutungatira andu ona Munyui ngrathire ndugrathire na mama wagwa Munyui agrathire Munyui kugo no ire andu matige kuria Alice oka ni Alice. Yes, na mitugo yakwa. Kono thina mitugo itari miega, that is another case. Content. No na character, no rade kuwe. No kuma ha gucoka na matige. Na kuma na ha gucoka na thikana uri ungikira andu. To twanona ona andu mena atumiana and their leadership is very poor. No na atumia ne wa haha uyu wa atumia. No adefeinya. No adefeinya. No ngiro ru uheane utongoria waku is very poor. Okay. It is about personality. Na makamenyaga reke ngure Waihura na hau ariririe. Riria ukunyororia mutumia single umenya akene adigwo ne gutigo matigirwo age wageririe it did not work, but that does not define you. Ukamenya tuturaga maruini tuthaithaga Ngai na no ariuka tondu Ngai witu ni arokire tatano na governor wa kuria Kirinyaga at 50 yes, and life went on. So tukatiga gukua ngoro tukamenyaga Ngai witu aka restoration arioka in a big way na andu makamenyaga na makamenyaga ukihoya kugura ngari ka mugunda na kana gwaka kana ciana kana ki na ke mundu akoragwo agituria na njira nene muno mwihoko siasa iria tugwika kiremari iguko cia gitio oro wa mutumio katiga utiro kimuria te no mendugo nake ona ayo uragio no to ciuri icio ciuragio watumia itiuragio rume na rege mundu rume ena atumia mukoiko no mukoiko mukoiko ta kuma guthie state kana riri o hau ha we ni uragio ouko no ehi ni ndioragio ni moe ouko no haria ngwenda kuongerera ni hatiriri ati mutumia aheo giti aga go perform wega ri mukauga atiriri acio ni atumia no mo yari ho miaka 24 na agikoria kire tutiugire tutikuhe mundurume ringi tondu mundurume ni ahitia gavana wa Nairobi turari na mundurume arekoria arekire tutirauga tha ici ri tutikuhe mundurume ringi ni tondu mundurume ni arekirio na riu kona rimwe atumia ni mahinyagiririo ona he angima na gutwirwo cira murito. There are people even who stay like that by choice. Na no kwa aliyo tota no kwa aliyo no kwa aliyo tota no kwa aliyo mother it is that is my personal decision. Okay, thank you. Icio twaria ukindira ni guo tuthambie siasa iria tureka
oro wa kuragia na muno siasa icio cio cogothi na rogiti atumia maheo gitio na ithui na inyu mukomo rio na gitio uringi wagithia handu nayo rumanere na nyu gwicokerio kuguo gwiciria kiremani ritariri na andu muno maratuigua ni megukora makika siasa na cia gitio munyui uhoro igi watho hena Anita nyandikira njira ati ithu tutirenda mundu kiturenda badi aikara kuria runda nyandikira message ya kiaragia ani kuri fataraga ati ona mutongoria nake uri urokari ati no hota kurora thina toria aonire Nairobi nago kana solution ati he ona korwo gwathwitwo uri kurikana uria ndona uyu ni gukugia hathara ni gukubatara mundu tocio tu hena andu marauga atiriri mundu ukathingira waire niwe gakorwo ena governor wa kiama giake thengio jamba ya wira nyambe njuge atiriri twahitukirie katiba ya 2010 na andu matiamenyire ona umuthi maundu mothe maria mekikaga bururi uyu kwanza maria mataraoneka ta marakenia andu mabuli magiro president maria magira hanini county ikoya kaga nio irutite wira ucio njuge katiba ya 2010 ungimithoma ni arehire nyamu itagwo devolution na ngwicio nio hallmark nio ndure munene katiba yarehire ya 2010 ikiuga riu twina level igire cia thirikari na tiga thirikari ni thirikari ngima thirikari to the extent jamba ya wira ati ungirora schedule 4 ya katiba iria kayaga mawira ma thirikari no neri engi county ciina mawira ciagirwo ni kuruta titeithio kana cieke ati irute cihetwo wira ucio na waheo wira urumagirirwo na mbeca ti ati he mbeca ciatigwo na kucia kuruta wira ucio kwari ne thirikari 48 national government team na thirikari 47 na mugako kinya na assembly ya kuhitukia mitaratara yanyu na mawatho maria makonainie na kuruta mawira maria muhetwo ni katiba kogwo andu itumago no kumenya ati governor ni munene wa executive ya thirikari ya county thirikari rehetwo wira ni katiba na yahe wira ni katiba thirikari ya bururi kero no muhaka mbeca kiwango fulani thini wa thirikari and I'll give you a very good example uhoro wa ugima wa mwiri for example President Uhuru Kenyatta ndagitari arendekaga na ndawa iria neanaga thibitari na infrastructure cia thibitari ya thondekaga no thibitari anga ithano ri na tene irari ithatu irari Kenyatta eno imwe Kenyatta regi turagire na university haha Eldoret Referral Hospital na Gusheru kwina Gaturu na Nyeri thibitari ici ciothe ingĩ Kenya ngima cia hiyo ni dawa ya Nyeri ici ingĩ ciothe president agono kujukia na kumwe as long as 15% ya mbeca iria cineanagwo kucia national revenue ciane kuru county mwaka utanathira mwisho wa June thibitari icio ciothe cingiaga ndawa cingiaga infrastructure tuke ni iraura na gutina na mariri gutina oxygen gutina kindu ago no kuria president according to the constitution you have to do no githikiria ndu mwe rosho no ake no president kiuga county ina wira munene muno riria watuika wina wira wa CEO uraheo 17 billion nicio turari horo wacio no wagira mundu ria biu ng'ombe ya biu kinyanira kamo nekaga bamo urari horo ugithura MCA na niwe wa mucagura we wokira wathi wauga uyu urahura menyonyo no reka drama no urenda tuike mundu waku akuranire kabuni yaku worth 20 billion na 20 billion todo hena revenue re collectago in the counties na niyo nyingi ndio ni Lee my friend ararogotiria ga 2 billion na Ikuru one of the best kurogota todo icio cirogotagwo igikagio muhuko ni andu aingi no ni wenero na yathikiriria 3 billion ngarago ciukanagio na makuni akirehagirwo cia parking cia nduithia ya county ya mundu ithieti cihororeirio kuo ici cia liquor licensing ithia kwa mundu cia gwake nyumba ni thia guthuthuria kiheragia ma 50 agiga makiri mwena uyu na ninyu mucagurire ng'ombe ici and I'm sorry to say this on that county ri ni gutungigia andu aitũ tondu umuthi ri kogwo county ri ithuraga andu atano no ri gitigia president no haha kwina aya mareho na ukurugoko no twina andu ngwiciria wa gweta eri governor na MCA na senator na senator abacio qualifications cio mapati kwa maana ona tiga qualification todo uyo no adisa ni determine ni got reuga degree to haka which is okay no wega na nema ne ukoro rodekero kama kufanya tuhani na ni mundu ya kama ya kwa kana ya tuhani ni mundu wa county government swatho tutaithie kutauta Nairobi nita mbeca cigana atiriri mbeca iria ciho ri
riu tiga na ta 17 billion ici heanagwo from the exchequer Nairobi County no gikorwo ikirogota up to 8 billion for example woganiriria mbeca icio na ici ureta 17 billion ri wakora ni mbeca nyingi piu na kiria kingi turoga twimite ni riri ni iria mutongoria wanyu ni athire kwa World Bank arehe intervention fulani the grants ni athire kuku kwa private sector arehe interventions fulani, you know, that is dekoragwo ye valued no koguo ri turia turatarate turuga ni 17 billion ri kwina omission fulani ya value ire ithuĩ tutehete ya tiriri governor kwa muhiano ri agirire kurehe value igi igana ate tiga ici murihitio igoti, what other value are we missing? Na nikio ndiruga atiriri tiga haha munyu arauga ati qualifications ni irahitukirio ni igoti ri icio ni cia igoti na ni no nyende cirimain cie maratathi-ini but where the rubber meets the road fiu ri especially as Nairobians ina togo arauga mheshimiwa Ali arauga kundu ta Kiambu na Naikuru na Mombasa ri turabatara gavana uhana atia na niho tukuhinyiriria atiri no tweherie responsibility no kwi mundu uria wi haria mashinani tuge atiriri hindiria gavana Sonko arari gavana ri ni muronire president akihinyiririka turari guku tware ha and he was even embarrassed it was embarrassing koguo tondu riri ni kiama giake we mwenyewe ta president koguo ni kurorania atiriri how did you vet na nikio guhinyiriria ha Ali zarauga atiriri ciama ici nene ri tondu nocio cigatuhe governor na cigatuhe senatary matikahota ku escape thoni ici cia gukaigirira kindu ta giki metha-ini tondu dunyire muthuri ure ukirikagia hau ati ona cio ciama kurigana na Janet arakuongerera kauga atiriri tau ni muntu aneuria atiriri kweli tondu wari thiini wa Jubilee ri mamwarorire oro uguo mukioya hi Sonko muire oro uguo mukioya character X dero twabe twikirie kwiciria na kaundu Kevin enda gwika ujitiriro hau ne ta yaku irarehe thina to ta yaku ni ramakia nginya no amenya riu ni kiria arugamire mai mothe bana arugamire mai mothe ma Mombasa tukaba wiki muthuriti Sharu Thimunyuri Charles Munyui twina muthoni ouko na Aris Ng'ang'a twikire tugicokera kaida atari